Latest mobile ongkharmani mo Realme C3 version ketal sing C2 rok khana kana C1 rok khana kana engkai tabuk mo C3 ni oskango launch mani pore paiye sokoi tini no sanjan sing tini bini unboxing nai price rok no nuk tong na ro 7999 engkai kok bisi video clock tongo tabo bobo hai configuration abo terek kai rai tongo terek clock ka kai narong tongna bobo hai kai jak mo phone packet khajak obo color Realme ni brand ikoronor nuk tonga logo engkai C3 brand bini version ni obo আমরা সাও চ্যানেল no subscribe খাই ko engkai taku jortui subscribe khainari mo yunor nuknai engkai configuration rok sungnai lenai bini yagulo tofan ang swkang raini hagraka close look bo phuno gana cam borok suba kha no tini ro engkai puila nailena close look nailena 5000 mAh battery tongo bini engkai processor engkai Helio ni G70 processor game rong black no sakungmani engkai camera ukologo kani nai engkai screen ni size je display size tongmani 6.5 inchi o ang lekhai norma saikna lebana engkai sija khulok lainai engkai bini market price MRP to tongo norgoro naini di kam kai MRP nugana ro tai configuration obo tongo MRP engkai norong naithani battery 5000 tongo engkai camera kai 12+2 tai display size 6.5 inchi tongo engkai rang rok bor se norok kaham kai nana je ang asuk joto nukliya tabuk mokol o kisa boy thanga engkai ta mobile khulna digi thang tongo engkai ready 1 2 3 4 go 3 only ya engkai khulokaino sungnu oro kaisa cover obo tongo user manual tongnai oro engkai user manual no sungkhibirnai oro kaisa sim ni toolkit manai sing obo khulongna bagui engkai bini logi o mobile norok naina beri mobile nukha bisingo engkai okay oro norokno red kisa phunukna muchungo biyangdi engka Realme C3 version norok tongna engkai bini software version RMX 2027 frozen blue color ukologo wngnai bini engkai tei government India approval ungjak rok engkai bini charging o norok kaisa nainadi 5 volt ni 2 ampere fast charge ni bagui samung khlainai engkai RAM o nainadi 4GB RAM tongo tei 64GB internal memory engkai aro norok 64 to joto mangla C drive o nahanai tei baad baki norok nahanai engkai sing unboxing o naidi norok tai tam tong charger kaisa mano fast charger ni bagui 5 volt ni 2 ampere mo charger kaisa Realme ni original charger norok nuk tongnai iko Realme ni brand ni sticker ganang engkai logi tongo kaisa USB data cable tai to mobile khulna lagi thang tongo tabuk nainai nora engkai khulok mobile no nainadi sunrise ni kaisa design khlaijak tongo boni Realme ni model o obo hai khe khlaijak engkai polycarbonate bini obo scratches dati kwlai yangna bagui engkai mo company ni sticker IMEI ganang ni bo barcode ganang engkai asuk video no follow digi mobile on khaina digi thang tongo nainadi engkai mobile on khaika norok Realme ni logo nuk tongkhana engkai Android version bo bobo hai norok ang saikha phaino naitongrani onung tongo Realme ni logo solai tongo first time onung mani startup kisa jornanai okay chung tab next thanai English United States I agree
जों आरो स्किप रेनाय जों दा वाइफाइ रक कुनो अबो कनेक्शन नंगिया जों जस्ट अबो हिसिन नांनाय ओमफ्राय ओके मोर देन एक्सेप्ट लेटर जों स्क्रिन अबो रकनो लक खायनो हानाय अबो दिउनो राइट अबो अटो अपडेट दङ जों दाबो क्लोज खायदिग्रानाय ओके import from data and all mobile phone जेकुनो मोबाइल email by login खायनो थाङाखै नोंनि डाटा रंनो लगिन खायनाय मोनो हायफोर आजगा आं थांगिया भिडिअ न दाक्ति बना बगै तिसाइ पारिना बगै आं अबो लेटार रिनाय ओमफ्राय एप्स जे बरक नरक नुक्तंना रक केमेरा व एप्स रक बो बाहाय खेरिजाक बनोबो आं नाहाग्राया स्किप रिनाय आं र बुसखां नरक स्किप नुक्तं स्किप एरपर हेंगे रियलमी नि UI एंड्रॉइड वर्सन 10 इंना हायमा दङ आं आं साइमिया नगलो नुगाना ओमफ्राय ओके गेट स्टार्ट न्यू फोन का ओमफ्राय कैमरा रखिसा नायनायलाय ना कैमरा आं क्लिक खायगा कैमरा ले साउनो हिनो आं नरनो कैसे कैमरा ने सैम्पल फुनो C3 कैमरा एकदम दासो फोटो बुई फुनो गाना ना फ्रेश रिओई फुनो गाना ओके ओमफ्राय भिडिअ मोड थागाना रेजुलेशन हाई रेजुलेशन दङ नरक भिडिअ बो काहाम मानाय भिडिअ एकदम फ्रेश क्लीन फाइ दङ ओके ओमफ्राय ताक जों एंड्रॉइड वर्सन दिखे थालायना दाबो प्रोसेस या याबो फुनो थाङाखै डिवाइस ngakay bini डिजाइन नुगोन एंड्रॉइड वर्सन 10 आं नरनो किसे साथै दङ थाजिङो अर नरक नुक्तना लोगो एंड्रॉइड वर्सन 10 नि ओमफ्राय ओवरऑल मोबाइल नि कॉन्फ़िगरेशन काहाम नंनाय नरक गेमिंग सपोर्ट काहाम मानाय नो मोबाइल प्लस नरक पबजी फ्री फायर एकदम इजीली थंमानाय ओमफ्राय प्लस बिनि रियलमी नि तो नरक साइमाना जे यूज खायतंनाय रक बनि पॉलीकार्बोनेट उकलग बैक कवर इवो प्लस डिस्प्ले 6.5 माने काहाम न कत रिखा ताई डिस्प्ले बिनि कलाइफानो लांका बाया म कैसे दङ बिनि ओमफ्राय और कैमरा रिखा दुइटा तलानि के 12 साखानि के 2 के और कैसे जिनिस दङ जों नॉर्मली मोबाइल न बेरा खांखाय कैमरा वाइसे हुब्रे जाते रेंगो ओ जगह आ जगह या माने ओ जिनिस न खेल खाय कंपनी ताम खाय रेखा किनारो किसा आरो जाखाय रेखा कुजुखाय जों मोबाइल न अबा के बेरा फनो बो कैमरा वो स्क्रैच क्लाय ने बगै किनारो साइड ऑफ बॉर्डर जा आ जगह कैसे संसिन इंपोर्टेंट दङ ओमफ्राय ताई तो ओवरऑल मोबाइल नि तो जे यूज खायने रखाय बरखाय सायमानाय ओमफ्राय आं र कोन फेस लॉक ओबर खायलिया ओमफ्राय ते कयेक्टा फीचर कमवा दङ नरक यूज खायके ओमफ्राय सायमानाना ओमफ्राय ताई तो कबंमा कक दङ हायपन आसो फलंना थालिया ओमफ्राय भिडिअ न साजा खांके बा लाइक खायना ता पगदी ताई चैनल न सब्सक्राइब खायना ता पगदी ओमफ्राय कैमरामैन रंग बागै बो हामबाय रिनो नि ता पगदी आसो के मथाका